Nayas maquilo ram con cao que se esto como toques no canera que empatía con utjañapa unión maestra sí hayu kanaka utjañapa valores dentro la familia si estanaya gilat kuyakanaka kunata uspacha ukanaka utkit ukat jamayas tokta se viene kasutje wawana karus hawq arhab khayqepanaka hanokaya qeptoqen khayasta kuyakanaka sarjao gilatanaka sarjao sarjaway con titis kuliras tenía que poner que sabe kajani utjeña paquit sasin humana carosa sani paraki comasti hilataro katot añane kan kio hilata jutan warakitan Cipriano hiskupa jutan aponía khana pukara kurmi satoqeta jutan tejanak tataskit hilata nakteña nuka anaktaskiyas hasta wañan hilata Cipriano kamisaki askaipokipan Kamisaki Hilata, acá te wasitan pio acá Radio San Gabriel Tocorport Nawita, Hichaja, Akuruna Caja, hasta Saponi, Hiwasana, Kamawina Casata, Hiwasana, Naira Takina Casata. Hichaja, Utasktua, Huiltiri, Wasitat Kutaniskta, acá Derecho de los Pueblos Indígenas Ucaro Yatjatawir. Hawiltiriu portanis hilata. Awali hilata Cipriano kunate auspacha armas tanwa no aniwa yakas vinakas utkiti kaimara hilat kuyakanaka derechos del pueblo indígena taipina no yakas vinakat yatjatapjata kunana kampit yatjatapjata ksatoqeta ukaki niti hanukaja hukampina kautkanicha hisa katoqet amuyutawa con derecho de los pueblos indígenas yaqakas pasukam aruj yaqakas pas uraqis yaqakas pas kama muyta haniwa akaja hiwasan amuyusan ha taqpach taqpacha taqi ukanaka arru uraqi haqi lupiwisa ka takinakas kamachinakas sañani taqi ukawa hiwasan kan qamawisan uthinaira pachatpach ukanaka kirakiu hichaja sar ukanak qispiasin ñakiraki monataski ukarukiraki sarnaqataski amuyukiraki eski uka derecho de los pueblos indígenas uka hanu yaqapunekit akaya amuyupi uka aqeno qesto kam amuyis aqeno qesto como yaqakas nasiqakas pues taqiconas kam haniwa hanuka derecho de los pueblos indígenas uka ma qamawisa ma takisan qamawisan ma takipay uka Kiskarakiwa hilata. Pero a veces pachaja gobierno te pizza hilat kuyakanaka provincia que na cansaprio hiwasan derechosa no ka yaqawisa ka qalata kichatao hani yaqawinaka uthit hiwasan nakataki sasin ukatja kamstas mas hilat hiso kampones kipi kaukimti haqiqa han yaqataktanja akyaqa qamawitja hupanaka hiwas qamawisaru hani yaqkiti takipacha punistua ukamara kiwa akatakina kasaqtaki pachata señani aruski kiparaki amuyusus kam qala ainistat maihtat qewikipat ukama wakire ukama ukatja acá derecho de los pueblos indígenas uinhtapjewa yaqakas machaqakas pasukama haniwa akaja derecho más sentencia uinhtaskayatja siwa acá derecho de los pueblos indígenas ukaja acá derecho ordinario ukats ukamp hachawsiwa taripa o taipit taripanta taipit unat haniu nasis que más sentencia 0026/2013 uka sentencia no camarosi kitiso kamse vocales del Tribunal Constitucional de departamentos ukanaka ukamseja haniu nasis Konat sukam upanaka sapaja akaja derecho de los pueblos indígenas uka naira pacha hanira ka Bolivia otikipan ukat naira pachat apnakasita ukat ukama upaja ukam sapreja es un derecho mayor es el derecho de esta tierra ukam siwa ukatja ukam boniskia ukatja agaqipamarana kipi politik tokon peja unjes toja con machaja kaspas con hichakis unistkaspa con kamsañanes llama que se arroce con naira kata hasapeja usos y costumbres esa sabía como su tinsta había poco saparja akajani usos y costumbres kama que tano kaja derecho consuetudinario kama ukatja llama que se sapreja para marana kanja derecho comunitario esa su tinsta chaja su teniwa derechos
de los pueblos indígenas. Ukaja haniwa constitucionario, haniwa costumbres, normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. Como un tatajewa acá qipamaranakanqa. Hilata. Asquiwa, ¿no? Con Hayukai, ¿no? Que se están con jamate derecho de los pueblos originarios, ¿no? Hayukansa taripa winaka utjia, ¿no? Kipka huchaninakar unjapjeuxa toqena, ¿no? Justicia ordinario hayukana ukatja mayaja kasestano justicia comunitaria. Hayukan peja uñancha ya pejara kikite kipka kamachinaka. Oka justicia comunitaria anchituma kananchikta arskta ukarupi ukakirakisquipi ukarupi chaja sataja justicia indígena. De acuerdo a sus normas y procedimientos propios, sea constitución toquena kamachina kan su kamsaraki. Chakao kirina karaki pachikwa kao karurak ukamsapachistus de normas y procedimientos propios. Chaukanakapi wal amuit atajwa ukpi han hiwasanaka ayunaka namarkanaka san han amuiktante uka aruna kampeja hani katuktante ukatu han sarta utikiti ka jurisdicción indígena katuqena ukana kubana nakaja yanaptapta ka consejos de justicia con hanuka yaqpanka sapja mayna juchat aqere utkapini ahlip khaminchilap khabuni upanakar hanuka consejos de justicia kam utasip kharkiyo yaqip chaqanakanaja ukanakar ukatja taqi munirina karuya ichaja nanakaja hawilta askaptja akanaka tukatukampenaka yatjatanyataki yatistanyataki amuitanyataki upanakam kunam sarta yasipjas pa kunam apnaqapjinaka kunam sarta ukaja hania armtata kwat chaja wasitats am tapisks uka lanting xtana chaka qipara maranaka ukatja yamakes chaja aqipamaranaka yamakes aka minería oraqena kasa wali apamukut aparat qatastana aymar hilakulikanaka minería ukanakam takuna imanay estadoja hiwasaroja aparañ monisto añuchisto oraqenaka takinakam ukatipnis ukas amtatas ki taqniyatitu kamanaka ukanakat arhatasiñat taki ukanak takipi hila hichaja amtataski ukanak yatistanyataki ukanak amtaptanyataki hilanakampi utaniwa ka lunes 27 3 de la tarde kimsay popacharu hawil ataski ukanak qaltañani mayiri yatiqtawimbi isa kay ukaja qatasiwa nanak qatasibto kaysa Avenida Juan Pablo II IPFB Unicatacina Jacupaja 58 piso 2 ukana hikistatani taqi ukahilanaka kullekanakampi ukaseibu ukalado hate ukat sartas sartas kaisharu kakiraki carnet absusiña ka identificación uka qipaj kakiraki uka YPFB es a ver hilata Cipriana qanas qitasma Asquiwa toqueta y atjataña, ¿no? Nada más justicia comunitaria. Justicia indígena originaria, hay como no ve. No era justicia comunitaria. A veces pacha malo un tatar katjapej provisto genacani. Justicia comunitaria lorañana y hasta. Justicia comunitaria lorañana. Uka gilata roja es. Hiukata yapje. Hayuka, pero pasirena kanja satoquets aruskip atascano acá justicia indígena originaria taipenja haniu kamakitse no kunateja kuskat unijataña pasas hanukaja justicia ordinario ayukarwa makiptayaña sí chaja majilatas piscasi makuya karoja haniu ka justicia indígena originaria hayukarjamaj unijataña hanuka ukakip karakiwa justicia ordinaria hayukaro makiptayaña kunateja kasistanoa huk ajuchanaka que hayuka ki unijañapse kaukiteja ka justicia taripiri utkicheja y no ve dislinde jurisdiccional no ve hayuka taipin pero acá sindicato taipiensa utkicheja y maini taripiri no ka unji ukak yes kitite ukam huchani pi ukaroja ya está huchanchi hanuka ja sistano irna cauchuri hanuka comunidad irpsota ya está su paja expulsado se están no quitano kota ma comunidad unigas hayuka naka loraraxa sin
ukanakatja uñekipta apajatati yatjatapjañani tuksatoqeta ukamapuniti hanukaja kunjamaraki kilacha Cipriano. Kisa hani justicia comunitaria ukampi uintya presto ukampi lora para que acá justicia comunitaria sapje wali ukajutji hanichke kite ukaj mai mara Kurimarana katpachaka ukamuñijata hani wali kiti justicia indígena yaqtiwa hakawi ukaja debido proceso sabe quizá Castilla amuyunja ukamraki puqtata hani taqikuna puqasiñapa takini chilaqtana kan ukama hilata ukaja ukanakaw yatiqtatani uka justicia comunitaria ukaja hani wali may uintayañampi ukam sapqistan maysar uñunukataya kwam no veo no ukama pe hilata ukama ukatja ka kuna psitu masisqtaja ka uinjitapje ukamanak kulun tata sivinaka kuna masisqta pisca sivinaka taqikun ukanak uinjitapaspaja jurisdicción indígena ukanja hani yatisnaki uka jurisdicción ordinaria uksaruq sarasqtanja hilata no ven yes kuna teja hayukay no avispachaja kuna cambias luntata sirirosa kipka comunidad anja kititeja huchataripiri utkija ukaj makargo chejay no ve ayukaj hasta kuna irna qauschuri hanukaja multa yastumaq pallata o comunidad adaki kuna irna qaviastu chakulla campis hanukaja hilatampis yas poqapjata uksas kamay huchanchej sumata pero cha justicia ordinaria taipin hanikam sumat huchanchej karakchita hank'akej porque hiwasaja satoqet hank'aki uka huchanchej utkej pero que justicia ordinaria tukatjan ellas papel documento lurañkuna aunque ma abogado kaisarna karakchej pero askiwa no yatjatañaraki uñaist'ayaña satoqeta lata Cipriano ukata kunampisa yatjatatani ukuroja lunes uro hilata Cipriano ukuroja yatjatatani wa ka ni ukurki hanukaja yatjatatani ma amuitataski ma kimsapaqsini yatjatawija ya ukatja ukanagan yatjataskani wa libre determinación tierra, territorio y recursos naturales, jurisdicción indígena kunasa, derechos lingüísticos, taqikunaya, taqawkimtin naira qatpachискayatqa taqpach, hiwasanaq taqpacha uqama wisan. Cualquiera aquí justicia indígena hilata Freddy. No, hayuka no, kitaja justicia sistanja ka derecho de los pueblos originarios taipinutjia no acá derecho a la dignidad cultural no ve hay kasutji de derecho al territorio hay kasutkaraki derecho a la participación hay kasutji cuatro derecho a la educación y salud uksatoqet derecho a la igualdad y no a la discriminación hayukatsa hatani yatjatawinak askiwa no mayast asiña hayukama yatistaña markachirina kara ispachajan yatisaqa yanqachayastan wa hilata Cipriano kunateja hiskachaya siwinakas utkaki kipka comunidadan hani yatjatasaq pero kitina kasu satoqero purt anipjani kitina kas purt anipjaspa sistacha kitina kas purt anipjaspa ukatja kitina kas purt apjarakina kam qanaist'añataki hisa ukanja ma Tamast Ataptua, Yatjatanaka Uthima, abogado especialista en derecho de los pueblos indígenas, Maya Arotoquet, Sanayawa Arotoquetja, Uxanaja Chamansta, Ukatja, Maini Sohtaniptua, Mainaja, filosofía, cosmovisión, Maini doctora Raki Ukama, Ukanaka Ukankap Tamast Asita, Chaja, Portani Paspawa, Kunaiman Hilana Kuyanak, Munirina kaya, he was kikpuchuimaninaka, he was aimarat ya kasirinaka, aimar chuiman hilanak kuyakanaka, konaka hawilta taqeni portani paspa. Maimaya provisto kanakat. Kaukitsa. Wainanakas tawakonakas igual. Hisat, wainanaka yamakisa wainanak tawakonak portani paspa wali askipunis pa wasanaka niya kam niya inas chica takin khastan. Kotka wakisiwa sulkawirinakar unist aviaña kanak waqaychaq phan bataki no wali ki hilata Cipriano upa port anawaya ka khana pukara kurmi hayuk satoqeta yukamasti yatintawina kutkhani hilat kuyakanak askiwa hiwasana sarawina casa ya qasiwinaka yatkhataña no wain tawaqonak ukakipkara kutant awayam
no yatjatañani se toqueta despechajan ya tisakun arsjactan o no ya está yanqacha winakas utjakia anuka hiwasana ka yanqachayastan hiskachayastan ani yatjatas ukamachi kamachkaraki hayukana hanuka hay hasta hiwas yatjatata hani ukamakit akamawas así saikatanay mayampi hawil t'awiñani hilata Cipriano markachirina kartuk t'eñataki kunuros apasipjata kaukankanis kunapacharos qallan t'awayapjata Hisa ka lunes uruniwa Kimsay Upacharo Kaisa Avenida Juan Pablo II número 58 IPFB uko inkata sinkiwa chakitina kati haustani mona parak chiupanaka haustani paswa 670 83 245 ukaro haustani paswa mayam amteñan kakuinak hisa 670 83 245 ya Kimsay Upachar kaukita ka IPFB toqan ma pasarel hamautja no ve hisuka makataña no pasarela hay cuencata sin que YPFB cuencata sin Juan Pablo II. Hisukan kakia. Kauki tránsito, nakanta tránsito sarta wayapjato kanapani YPFB. Naira gasolinera ana no ve. Hisukama tanabe. Ka unikata sin kiu hilat kuyakana. Hanuka hausantap ham hilata Cipriano hayuparo 670 83 245 hayukaro no. Humanaka ka tránsito kan sait apjato ka hausantap hataja 670 83 245 hayukar hilata Cipriana ya suyas makar irpitaisa sen pas mistasin kaniyuk sa toqero hilat kuyakana kamaste lunes